Zeremi bahoje ko amasitsi hano ndumvise amakuru ku radio, ndumva amakuru azanye n'ivyo kubohoka kuri zikarande ziboshe abantu bese batabizi. Ama mu makuru numvise numva yuko ari ukubohoka ku mabohero ya karande yo mu miryango kuva ku bisokuru bisokuruza abantu twagiye tubamwo twapfukiyemo mu miryango twapfukiyemo. Hama numvise amabohero rero yuko kuboka kuri ivyo bikarande kuri ivyo bicaniro ngabanda sangamo sasanga zewe papa na mama yari umupfumu nanza cangura muri uwo muryango ari umupfumu nanze baca baranyatira bangira umupfumu. Amaze kunyatira papa ndibuka ko kuva ngifise imyaka ndwi ndakuze sa nk'umupfumu uhurira muri ivyo. Hama rero ndasenge mu masengero menshi ngenda atandukanye ndiboja ndabonanye n'abapotere batandukanye bese ariko vyari vyarasi. Hama ndarasengewe ngatanga ibimazi aho banyaka ngatanga ibihumbi 100 nkagira gute ariko vyari vyarase sinabibona ukuntu nzo kuboka. Naratembeye gushika muri Kongo ariko vyari vyarase. Hama rero ico ngira singire naye inaye mfise ni ndende mugabo ngiyansanga hano maze kumva ayo makuru ku radio yo microphone ndasenga maze gusenga Imana iranyereka abasenzi bahantu ntabwo ndari ndabazi kuko ndaravuye ati ma kuva ndatembere mu masengero abapotre batandukanye n'abapadiri batandukanye basaka kubiganza ngo bariko barangorera deliverance ariko vyarasi ngomba menye cyukuri ko uyu mukozi w'Imana akorana nawe. Nimba akorana nawe ngomba nakubona ngomba rero mbone bano basenzi basengera abantu bakabohoka ngomba ubanyereke ko ari bazima nuko atari bazima. Hama rero niho ndazabona bariko barasenga bari mu cumba asine bwasi mbona bari mu nzu bariko barasengera abantu mu nzu mbona nanjye bariko barasengera mbona bamwe ibintu by'imyotsi mbega n'igipfuka navuga none ibi ni biki ngize ivyo kuze none ko ngize sinozosi kuko nakunda gusenga saa sita y'ijoro ndakunda gusenga saa sita y'ijoro cyane tumasenga iminota mike muga saa sita y'ijoro ngasenga. Hama senje niyo ndabona ivyo ndiko ndabona ibintu by'imyotsi mu nyuma ndazi nziye turatonda ntitwasikiwe sindasikiwe niyumvira ati ajya gusidasubira kabisa ndabivuye kuva mu gatondo ngene nasikiwe otuzoga ndabivuye. Ama yari ndayimoni yari muri se wari ndayimoni zakumatikira muri se yes. Ama ijwi rimwe ati subirayo naco aragira kwa gatanu nagaruka izo ngiye sikiwe umuvyeyi wanyu umukozi w'Imana nawe n'abapotere bese umukozi w'Imana akabanza asambwira ngo mbonye ibi ivyo yambonye ko nazendera bibona iryamye mu ijoro yambwiye ivyo yambonye ko neza arambwira cyati ngenda ari bagusengera
barasengera abasenji bangoje aduze ibisigo byaduze mwo so yanzi bitabuka muri za bisigo binyora amaso binebire bifise tekereza nazo twumva muratwenga muntu urafashwa muntu ndasiye bangura ariko mbona imbwebo yanze umenga sinzandigiye cyabona hacushe muri ze bisigo bimarika cyuko kubika du mbona bikobera nabo bona biracuce biramyora amaso byanzize cyabona yakibiruse byose kwa kunyerera imyotsi bituga ari imyotsi yirabura imyotsi samugwatsi imyotsi yera imyotsi itukura bituga biramba ama ndagumaga ndagenda mugabo sice muhira ndumva biragaruka ndumva byamaso ngo wadukiye guto kubitisi uraturagaruka ngo kandi ngo tugeka tukuyisi ndavuga ati nimba nasengewe n'umukozi w'Imana ndabona n'uw'Imana Joseph ayasenge isengero rya Independence atakugira atubabo watwitandukanisa we ngona wapute nini ati inge muramubona nyonda muhamaga ati mama tupiko nikitana nawe Mungu ama turakwana navyo biragenda gora sesenga tsanonyo zo gusenga byaragenda hama nagaruka uyu mukozi w'Imana mwarimu ngarushe kuko sinasuye kuja gutora nagarutse barasengera chandu mwarimu acharambwira ati oya urikura bikora nabi ati rondera ikimazi kivuguruza bijya bimazi watanze mu bapfumu bariko baravati ati ivyo bakoze ndibuka igihe ariko baranyatira nivyahere yawe yasengera gwatirwa n'abandi bapfumu umupfumu yarakomeye cyane bita Kituguye yatwara abantu kuzimu yaba ikabonga ujya igicaniro cyavuye kwa so kirakurikirana gusa n'abandi bapfumu kuko mushyiramo mabakobora ivyo ndarabibonye ama hari ibyo natanze azarambwira ati tanga bijyanye ingombe z'igicaniro maze kubitanga nkabitanga nkagenda akansengera kuva uyo munsi ntibyasubiye kongera kuza kugira ko bushobozi hati haza dayimoni agira gatatu kuri satani niwe yatsi akambwira ngo sende umudayimoni agira gatatu kuri satani atubutse nje kukuyisa satani yanone nakwici kuko ngo wahevye ngo waduhevye ngo bari bamutanze iwacu ngo twakurondeye iwacu kuzimu n'amazina yawe turayabu ngo twayabuze ngo twakurondeye wagiye twakubuze ngo ubu rero ngo kwari ibyo ngo yantumye ngo ndagushakisha uri hose ndakwiza ngo nzezanye n'ingabo z'abadayimoni hama rero ndavuga ati sawa mbaye ngashaka mu gusenga sanumvise ugabone ko navuga sanumvise biri kumari kugira muri senga senacyo ndumva umuntu avuga muri ze basenga asenga hamagara bamarika ngo mamarika ngo mumanuke setu tukavuga no mudayimoni wamvise biri kugira muri senga none isi kugira muri senga mbaye mo bari cyangwa wa mudayimoni wamvise biri kugira muri senga nivugira muri senga hamba tabona cyanavuga ati niba umukozi w'Imana
ndugu Imana Yosefu ari umukozi w'Imana yaratanze ikimazi cyo kuvugiza ibimazi byose banangi simva kandi nta mudayimoni kakubushoboza ati ngeneye Imana rero yiwe igaragara ndavuze uko nyine igaragara ngo dushinga ngo turi kuravuga kuri yeye tukaro no mudayimoni yakatse munini ikifanya changani yafashe umugabo yofatishwa na terari yakatse amuni igitwa kingano ibyoya gusera katoya ko twarabona nako twakora mama cyangwa nabanye abamarayika ngo pa baje bakoroka n'ingota batabara zunguruka baruti kutavugana bararutsunguru ngo bavuga kwavuye ngakuri ngo tsenda chomena satani atukumi rusukumi ngo turazi ngo vuga ico uri kurakurikirana n'umwana ngo yamaze gushika umwana w'Imana ngo retandukanize namwe ngovuga igituma muri ko munamuhiga ngo bamutwanye ikimazi bakorere mu bwami bwacu ngo kandi akore impano zacu ngo none ngubu ngo twamurondeye twamubushe ngubu rero ngo niso gituma rero tuziye ngo tuziye kumurondera yazaye ngo ya ngubu ntaki kumwe namwe ngo vyararangiye ati rero basi ngo ko mwazi wa mudayimoni ugira gatatu kuri satani ngo basi ngo kamwazi ngo nimundeke gende ngo zakubwira amakuru satani ngo yuko ngo mbitagikunze ngo ko tumana baba bari ngo ntugende ngo ahubwo ngo vuga ivyo mwamutwaye vyose aravuze ibintu vyiza cyane ko ari umunyamwisa cyane ndibukiye kibisika 20 ari umunyamwisa nakoresha abakozi evisa amafaranga buri kumwaka nagenda buri togo nta mwaka wari nabuze togo ariko amare babuzuko baba marayika bazaba ngo tugomba ngo basi babwira sakidayimoni ngo vuga ico tugukoze bazaba bati yumvirize ati zabone mu babare cyangwa mamasi ati ni mu babare ngende ati kuko mwamaze kubera igipe baba marayika bazaba ngo tugenda tugukase ukuboko Sembere tukukata ukuboko ngo basi gorani monga tukuboko gorando sika koresha ngo tukukata ukuboko baba marayika bakumavugana sese nakundi ngoma ndabi bikomeye abo aho kandi ni mugiye ngo hari so ndari mbere gusenga saa 6 y'izuba kumurango saa 6 hari mu makarunge mu masaa 8 saa 9 gorana senze izo ndarasenze namba imbaraga makase masabi yasenze masabi amabigenzuko ndari nishaye mugabana banakora kuri mu mubiri kora kubona bigora amabigenzuko niyo rero batsaba ngo kandi utwarize cyane umwanya wo kuba tukora nawe ngo warangiye gatuma tubwiye amakuru batsaba umumarayika batsaba ngo akatuko ngo yango ndeka ngo muranyisi urango satani ndamubwira gute ati oya nasabura ati yaranzegereza cyane mukatinda Siguru hama bigenzuko ndabona barakata sabuka tweni mukateni shoshi hapa ndebe baranzegereza cyane afunga genda rumuto
basaba katugutu umutwe waciye usibuka ushibuka umwuka satani ni muntu waba ushibuka umwuka ucuvuga ngo ko musigaranye umubiri wawe ati mugabo zewe ndagiye ati coga rwanyu acabrage bagiye hama rero no wakugarudaye mkuwangu usuragenda ukijana umutu so kibiribiri abamari basigaranga zavuga ati ni muzana umuriro mu gituri niko nabwiye abamarayika niba baragituriye kuko nasemba sanabivamo hama rero shana ndasenga mwizoro shana senga mwizoro cyanda guterwa cyapatati kindi gitero kinini cyane kinini moto n'amagi gari kuwa kane gushaka kuwa gatanu kindi ndari benga mu masengesho umugera wacu atwigisha ugusenga yako atarabitwigisha ari kuwa kane tijagiso cyo kuwa kane utazira muri aho cyane tijagiso ndari bwamenye gusenga wapi ntabwo wari ubizi oya ndamenye gusenga ujya musinye ndamenye gusenga ujya musinye inama ko zitatsamere kuyana kigira kabiri kuyana kwitunganya kweza maxwell kwamagana maxwell kuyana kutanganya sana gisana yigira kabiri gusaba ifatika yigira gatatu hama usaba ibidafatika yigira kane usaba ubwiza bw'Imana kuko ni tano ubwiza bw'Imana yigira gatanu usaba tegeka Shit! Baje ucurategeka. Ndatege kwakunye. Eba. Boss, mujye baba mareke mugira kumanuka. Baba marishari bese. Ari bese. Ndababona. Tsaranjuru. Hama baba dayimoni kusaragenda. Sinzi rero, hama rero akanyuma. Kumusi wa gatandatu sagenda hano burya bafimasoni barahari iyano hari mu rubanza kuko mu isegero bahabaye mariyazi kuko hatse abantu mu miryango itandukanye nayo yari inshuti ngiriyeyo hacaraza rero ndiko nasenga umuti wo twasenga cyane ko umuntu akuze ko ndumva iki yawe ntabwo sinamubona ko nari mpumiriza ko nzengura gusenga mpumiriza hama nanuyu jambona no tuya ariko akenda kubita abantu ngano muki ngujyagura umukozi w'Imana tumukozi w'Imana tizewe numvise nabi kandi se numva mu mubiri meze nabi kuva uyo munsi ndasenderwa n'abadayimoni mu bwoko bwose Yena satani yatsemo na satani yatsemo naciye bera hogereza ndagwara ngiye gusenga amasengesho kutondeka byari niko none kasamira azaza kubaga byose bari mu discipline sasuye kwibuka kwa tondo amasengero ni muto murayiziramo nese eravanga hama bigenzo nabati none ni wibuka cyangwa ndubakana nawe katakataki ndavuga nyote ya numva zarumva gusubirayo izwi ndabwira cyongorera gusubirayo nyenza ndaje nziye no basanga biratera asesegerwa na mwarimu cyo barasengera ndavuye mu dayimoni baba dayimoni kwa baba yabasubije yari ananze kuzika cyo ngo ubu rero ngujya ya mukozi wacu ngo twatwamutu niko bambwiye ngo rero turagufise uradusiga ukabazenga bakasengera kuvuyo munsi byanze birangiye ko bamareka basi umwana garushi ukashaka masata rero imana simpamba barambwiye azorambwiye nukuri uyu muvyeyi wacu umukozi w'Imana abamareka ariko bambwiye yuko baramusingira ntaye no musingira ntaye uko mudayimoni yarambwiye ngo wagakoze k'Imana ngo kari hari
ugahura ngo nuriya ngo nugende uzosubira kugaruka rero ubu nibakinera vyaraye ngaho ndabonye amaso y'urubuga ndabonye Yesu ndabonye Yesu ndamubonye mbona Yesu mbona umuvyeyi wacu ari we wanyu ataravuga ndabo hamwe turakibisenga twipfukana ndabonye usana ikiganza sinagira cyakuri agira asira ku mitwe yacu ikayana n'izuba ayo ndabaza zimu marayika ora ari marayika ndabonye ndabaza twika n'ibintu acaramubwira aho wariho ndetse numva acatubwira ngo Imana yeze gushyira ibiganza ngo Yesu ariko arashyira ibiganza ku ngo kutwe cyangwa ndabibona hari ukomera amashi umwami wacu uyu mwene data avuze ibintu yabonye nanje nasubiye kugira ubwoba ndumva ndajugumiye kandi nongera gutinya Imana ya kino gicaniro cyo muri rino shengero dukomera Imana amashi menshi cyane simba amajambo menshi cyane ariko ibintu avuze bisa neza 100% n'ibyo Imana yageretse haraheze indwi zibiri nariko ndasengera umuntu nakiriye umuntu ndamusengera uyo muntu n'ubwa mbere nari ndamusengeye jewe ntabwo nari ndamuzi hanyuma rero ntanguye kumusengera atavuga nti abarozi arakoma induru umurozi avuga nti ndapfuye atangura kugira ibimenyetso by'amaboko arakwega ndamureka aja ngaho ku ruhande atangura kuvuga ibintu biteye ubwoba kandi 100% nk'ibyo avuze uyu mwene data ngaho hanyuma rero akibivuga Imana icinjana mwiyerekwa injana mwihishurirwa Imana ihabwa icubahiro cyane imaze kunjana mwihishurirwa ibintu yari karavuga uyo muntu ntangura kubibona 100% haje idaimoni ya gatatu kuri Satani iyo daimoni ya gatatu kuri Satani ntago ari daimoni isanzwe mu byumve hari abadaimoni twirukana ngaha ariko bajya abadaimoni iyi daimoni yoyo zozo n'abadaimoni bafise ama high ranks abageneho bo mwisi umwijima bakomeye cyane ni uwa gatatu kuri Lucifer aba bari muri baba marayika bamanukanye na Satani ge Satani yakororegwa hano mwisi bo n'abamarayika ariko bo mwisi umwijima ntagara abadaimoni basanzwe hanyuma rero atavuga nti nje kugwanira ujya mu daimoni wa gatatu yari karavuga ni ashinzwe kugwanira no kudefanda abarozi n'abantu bakoresha ubushobozi bw'umwijima abenshi cyane rero hari abantu hano mwe namanumva kenshi umuvyeyi ari karavuga ngo abarozi nibo bazi ubushobozi dufise twebwe ntiturigera tumenya ikuzimu n'abarozi barazi uburyo ki iri shengero ribangamiye igicaniro cy'abadayimoni mubangutsi rero atanga ngo nje kumudefana yari afise ikintu kimeze nk'icumu kinini ya cyane gose akimara kuvuga uko anya cyangwa n'ingabo z'abamarayika mbona Mikayeli afise inkota yakunuriro ahagaze imbere ahagaze inyuma yiwe n'ingabo nyinshi z'abamarayika nashobora guharura igitigiri nkabona umuntu wese ahagaze ngaha nkabona asengeye umuntu aravuze ngo Mana ndasengeye umuntu ari mu ntara ya Karusi nkabona abamarayika n'ijana birukira Karusi ubwo nyene nabona ariko Mana we nanagize ubwoba numva ndajugumiye no mu gihe ariko abivuga nariko ndumva tremblement mu mubiri wose kubera ko nariko ndabona exactement ibyo nariko ndabona exactement ibyabaye muri uwo mwanya ico uwo tukiri muri uwo mwanya w'izubahiro cyane Imana ishinge cyane gose ene data twaragiye ubuntu n'Imana ariko biragoye hari abantu benshi batabitahura jewe ndubaha kandi ndaca bugufi cyane gose noneho kuvamo ivyo bintu naragize ubwoba numva ndongendagira ubwoba numva nongeye kubaha Imana ku rundi rugezo rudasanzwe Imana idufashe cyane gose haleluya hanyuma rero aca aravuga ngo akenshi tubakora inama tugakorana twoga ngo reka tugende gutera
turaba ukuntu tuboshobora kubamara inkomezi bahagarike gusenga kubera ko baratubangamiye cyane gose. Mugabe igihe cyose basenza bavuze mu izina ry'Imana ya Pastor Imana Joseph dusenga, n'ingabo zimanuka mu bushobozi zigakoragurika, ibihome byose bigasenyagurika. Imana y'umuvyeyi wacu irakomeye cyane, Imana twize irakomeye cyane, Imana repentance ifise ubushobozi. Hanyuma rero bakozi b'Imana, nimba hari ikintu twubaha umuvyeyi, reka mvuge kino kintu barabuze nti mu bakozi b'Imana benshi, reka ndabivuge kubera ko nujya numvise yabivuze byose. Ahubwo ni abakozi b'Imana bo mwishengero ngo abenshi turiko turagerageza kubatera kutubaha no kumva umenga bagomba kuduga hejuru yiwe kugira ngo tubashire hasi, kubera ko utazoca bugufi munsi y'ibirenge bye byose azokoragurika hasi. Ibyo byose nari mwiyerekwa ntago ari abadayimoni bariko barabivuga, nari mwiyerekwa I was seeing it live like this. Ndiko ndayibona live, numva ndajugumiye, numva ubushobozi buriko buranyuzuramwo, numva ndagize ubwoba cyane gose, numva ndajugumiye cyane gose. Exactement, hari umukozi w'Imana aheruka ngahanye yaravuze ku bintu by'abarozi bakomakomeye bagiye kuza baratera, baravuga ngo kubera ubushobozi bw'Imana iri kirashira mu iki kibanza, ni hano abasenzi dutegerezwa kuduga n'abakozi b'Imana ku yindi ngazi. Kandi aransaba nti aze arasengera, uwo mumarayika arambwira nti aze arasengera cyane abantu, abakozi b'Imana baze baca bugufi abarambikaho ibiganza abasengera hamwe n'abakristo abaturaho protection, kubera ko bizobaduza muri autorite y'ubushobozi bw'Imana no guhangana n'ubushobozi bw'ijuru. Imana nidufashe cyane gose. Hariyo ubushobozi ariko hariyo na autorite, ubushobozi butandukanye na autorite. Imana nidufashe cyane gose. Twagira ubuntu budasanzwe. Iyo ariko aravuga ngo ni intumwa, agenda byumva kabiri. Iyo ariko aravuga yuko afise autorite mwisi mwe, I hear this twice, ndabyumva kabiri mbere n'inshuro nyinshi cyane gose. Imana imbabarira umunsi umwe izogukore ku maso yawe, yugura amaso yawe, kubera ko tuko turabivuga nkuko wumva umenga ni nkuru, ariko igihe kimwe uzobona Imana yiwe igukuye ahantu, uzavuga ngo Imana y'umuvyeyi wanje niyo Mana zokubaha kandi niyo Mana zose. Imana nihabwa icyubahiro cyane gose. Yesu nashinge cyane. Hanyuma rero icyo kidayimoni cyari kinini, baracangira ko kigenda. Uyo mumarayika w'isi y'umwijima ntabwo ari umudayimoni, munyumve neza, ni umumarayika yakorokanye na Satani. Mu cyongereza babita ni baba bari muri babandi ba archangels, bajya bicara ku ntebe, abamarayika 7 bari bakomeye bicara ku ntebe y'Imana mbere yuko Satani akororerwa hano ku isi. Abo rero bafite autorite ikomeye cyane yo mu isi y'imhemu. Ntabwo ari umuntu wari wese ashobora kuzanirekura ngo yirukane iyo mpemu ipfe kugenda. Bafise ubushobozi bungana n'ubwo abantu bitwa aba rulers, kubera ko bo barakreya, bararema ikintu kidahari, barakirema kikabaho. Barema icyo bita throne mu isi y'imhemu, cyangwa se icicaro. Baraza ahantu nta cicaro gihari bakakirema, bagagikreya kikahaba. Rero nicyo gituma hari abantu bashobora gusengerwa mu masengero utaragera ku muntu yahawe autorite, yatumwe n'Imana, yahawe autorite. Apana umuntu asenga, apana umusenza, apana umupastor, apana umuprofeti, apana umubishop, apana umuapotre, umuntu yahawe autorite. Authority. Urashobora kuzunguruka mu isengero ubuzima bwawe bukanga kuba burinde buba autorite, burinde buba delivery. Igihe Imana yigeze kuvuga, iravuga kuri Mose, iravuga ngo Mose hamwe n'abavugisho, ni kuvuga ngo Imana yatandukanyije Mose imutandukanye n'abavugisho. Hari yindi autorite Mose yari yaramushize ko itandukanye n'iy'abavugisho. Yes, there is another authority. Hari yindi authority Imana yakonsidera Mose nk'iyindi authority yo mwisi y'imhemu gusumba umuprofeti, gusumbya umuvugisho. Imana yavuze ngo Moses and prophets, amuvugishwa hamwe na Mose. Ni kuvuga Mose yari umuvugishwa ariko arengeye no kubiki umuvugisho. So of course rero abo badayimoni ntabwo bapfa kwirukanwa n'umupasiteri uwo ari we wese, cyangwa se ngo n'umuapotre cyangwa ari wese. Bisaba umuntu yahawe autorite, yagenywe, yatoranyijwe n'Imana, the one who is chosen,
yahiswemo n'Imana apana umuntu wese twitwa arasenga. Nico gituma mvuze ngo nagendeye mu masengero menshi nahaye ibimazi benshi ariko ntiyari bwigeragera kuri ufise authority acavuga ngo ikuzimu bamubwira ngo arayo wagengiye utifatanya n'uriya mugabo atubangamiye ngo nta kuntu wari kugira gute kuboho. Nikuvuga yagende ahantu hatari authority ariko uyu nawe amaze kumugera asaga afite yindi authority yo mw'isengero. Mukomere Imana bashimire. Reka ibinebwira abakozi b'Imana bo ngaho iwacu, abakozi b'Imana bagenzi baje. Marayika yarambwiye ntivuga ibyo utegura ku ishengero rya repentance. Ico kintu kiravuga ibintu byinshi cyane gose, kiravuga ibintu byinshi cyane gose, ariko ikintu kimwe yavuze numva ntogenda ntavuze kandi cyantebwo bakikanshira ku kikanjugumiza. Iravuze no umuntu wese azoshaka kwishira hejuru yiwe azomanuka bibona muri twebwe abakozi b'Imana. Niko yavuze. Uko ndabivuze ku mugaragaro Imana yo mwijuru niyo cabona, ntaco nongeyeho nta nico nkuyeho kandi mvuze mu kuri kose kwamye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ogana umuntu wese nawe uzokumva uri kuraduga amavuta, keep on humbling yourself, usubmitinga mu Congereza bavyita submitinga. Yaravuze mu misezero bye urashobora gusengera abantu 10 cyangwa 20 bakabohoka bagakira ukavugisha ukabona bireme.